Maya paabak po kay katamungan. Kanili pong aldo pag masusyan tayo po yung solemnidad ning pamipasyag ning pangabait ning Ginoo. Kambeda po din kay katamang pansariling kapag nasan kaniting misa. Pakiabi at ala po ding makatugi. Pasalamat dari Mayor Teddy and Mrs. February Tumang and family. Chris and Rona Gomez and family. Jose Pepe Hison. Ferdinand R. Mirna Leasing. Joe and Rose Tolentino and family. Vice Mayor Roding Gonzales and family. Jerry's Fame Manyaco. Milagros Nagi. Para ka rin special intention Daddy, Ditz and Nita David and family. Ma Lorena Pamintuan. Rita Estoya. Villamor and Rizalina Tolentino and family. Para king birthday ng Krishna Joella Gomez. Safe travel, Jude McLean Bonus, Richelle Maniago. Ordination anniversary, Father Norman Arce. Para ka rin kaladwa dari Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Elvira, Monsignor Aquilino, Lucia, Pascual, Florentina, Primo, Aurora, Rene, Africa, Gerardo, Julia, Eduardo Jr. At para kang hiling dari Angel Fajardo, Angelina Leasing, Elmi Ronquillo. Miti puntam kidagyunig pamponing anak ang poning banal Espiritu. Ing grasya at kapayapaan ng ginutang Yeso Kristo ing lugod ng igpa at ing pamakiyagum ng banal Espiritu mantabi sa kayungan. Maya pa abak po kayakungan. Kanitingal do ing Santa Iglesia pagmasosyaning solemnidad ning pangapahayag na ning ginutamong Yeso Kristo. Kapatad, siyanta rin kaya katang kasadanan, batang mga intulid magmasusi, kareting banal na misteryo. Ikaing minyeking tanda, milamnan niya ing metong akayanaka na babae, at mga nakiyang metong adadaki, Gino pakadudo. Ikaing anak adadaking kigli ning wana Birhen Maria, Kristo pakadudo. Ikaing dinatangking Birhen Maria at king upaya mo, dilungan me, Gino pakadudo. Ing Diyos sa lubos mayupaya pakaduduan nakatamo, at king pangapatawad da rin kasadanan tamo, idala nakatasan na king biye alanganga.
Manalangin tamo, oig paming mayupaya, ingke ka nga mano mi katawan niyang tao at mi bait king Birhen Maria, lalo na kesa ng akawang Iseso Kristo, kikidalanan ming kaya kaming talapangabos. Diyos, ang taong totoo, itinganadwan mi king kapamilataning ginoming Yeso Kristo ang anak mo, ang mabiyempon magari kang biyemwat ning banade Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Pamamasang iba, kinlibro ning Propeta Isayas. Pasibayang pepara ng mensahe hingginu kang ahas. Ngana, aduan mo king ginong kaya kang Diyos, king dinanak ang metong atanda. Malyaring manibatan niya iti, king kalalamaning lugal daring mete, o kaya king matas abanwa. Nganang mekibat ahas, e ako manyawad tanda, eke ibiliking kapag subukan ginong. Inya nga ng Isayas, lahi ng David, makiramdam kayo. E pamakagyo kaya kayo, inggisan ninyo la kapibabatan ding tao, at gisa ninyo wari, pati ing kapibabatan ning kanakong Diyos. Ing Diyos mismo, ngunyayang metong atanda para kaya kayo. Muktod siya ing metong akayanakan a babae, at mga nakyang metong alalaki, at ing maging lagyuna, Emmanuel. Amano ning Ginoo. Oy ni atsuko arapan mo Ginoo, matula kong tuparan ing kaburian mo. E ayin sakripisyo, o ayin ingkya kang pagnasan, e animal asisilaban king altar, ingkya kang adwan, o ayin akapamayaran king kasalanan, nunye balugbog akya kapyasang makiramdam, inyakya ka sinabi ko, o ni atsuko arapan mo Ginoo. Tungkol kako, makasulat king libro mo, matula kong tuparan o Diyos ko, ingkya kang kaburyan, king kakong puso, kautusan mo, ilang makasimpan. King marugul akatipunan ning balen mo, ing mayap a balita, ning pamagligtas mo, sinabi ko, Ginoo balo mo, king ekotok ng magsalita, karikya kang depatan. Eko selikut king puso ko, ing depat mong pamagligtas, king maragol akatipunan, lalo kong sinabi, ing pamanyawok mo, katapatan, at ing lugod mong alang kayangganan. Pamamasang ibot, king sulat karing Hebreo. Ing daya daring toro at ding kambing, era ala ko kapilanman ing kasalanan. Uli na nita, inyang malapit na ing datang ni Kristo keti king yato, sinabi na ning Diyos, eka maburi king ayin sakripisyo at karing ayin a animal. Dapot, si Jamo kong metong akatawan. E katutula karing ay na durulukan, king altar o karing sakripisyong kapamayaran, karing kasalanan. Kanita nga kong sinabi, O Diyos, at syuko keni, bantupad king kaburyan mo. Antimo ing misulat tungkol kanako, king libro ning kautusan. Muna sinabi na, eka maburi ni eka tutula karing ayin sakripisyo at karing ayin ay animal o karing ayin adurulukan baboning altar.
at karing sakripisyong kapamayaran, karing kasalanan. Sinabi na iti, agyamang deting sabla, miyayayin la ketang adwaning kautusan. Kay buat nga nang sinabi, at yuko keni, O Diyos, bantupad king kaburian mo. Inyalala ko lalading Diyos, ding sablang matuwang sakripisyo, at alinanala king sakripisyo ng Kristo. Uling ti para ng Yesu Kristo ikaburyanan ng Diyos, inya itamungan, malilinis tamo king kasalanan, king kapamilataning pamiyayin na, king sarili ng katawan, misan mo at para king kapilan paman. Amano ning Ginoo. Meging tao ya, ing amano, at may kipanuknangan ya, kaya katamo, ikit mi, ing kamalana. Mantabeya kaya kayo, pamipasyag king maya pabalita agpangkang dukas. Inyang kanam na ng bulan Elizabeth, tinubunen ng Diyos ing Anghel Gabriel karin Nazareth, ing metong kareng balen na ning Galilea, at inyang balita para king metong ababaing birhen, ang makapangakong kasal king lalaking milagyawan Jose ay ba't king lahi ng aring David. Maria ing lagyunan ning babaeng birhen. Dinatangya kang Maria ing anghel at ngana, ing kapayapan manatili keka, ing Ginoo at keka, at benendisyonana kang emunano. Tutuyang melingas-ngas adub i Maria, uri na niting amanong sinabi ning anghel, at isip-isipan na nung nanuing kabalduga na niti. Nga na ning anghel, Maria, kami tatakutan, uling meging malamyadub kaya kaing Diyos. Milamnan ka at ibait me ing metong ay anak alalaki, at pamalagwan meng Jesus, maging marangali at mayawos iyang anak ning kakatas-katasan na Diyos. Gawa ning ari ning Ginong Diyos antimoy David, ama katwana. Iya ing maging ari dareng lahi ng Jacob king sablang panawon, at iya mapupus ing kayarian na kapilanman. Nga nang sinabing Maria king anghel, makananong mapalyari ti, kabang alana kumang asawa. Pekibat na ning anghel, datang iyake ka ing Espiritu Santo at dilungan na ka, ning upaya na ning Diyos. Uri na niti, mayawos yang anak ning Diyos ing banal amibait keka. Ilawan me i Elizabeth a kamag-anak mo, sabyan da ring tao king ene manganak, dapot ngeni kanam na agyamang matwane. Uling alang bage ayena apapalyarian ning Diyos. Nga ng Maria, talasuyo na ako ning Ginoo, marapat sa kanako antimo ing sinabi mo, at likwane ning anghel. Ing mayap ng balita ning kayakatang kaligtasan.
Maya pa abak po kaya kayungan. Kanitingal doing Santa Iglesia pag masosyane ing solemnidad na ning pangapahayag na ning ginutamong Yeso Kristo. O King English, the solemnity of the Annunciation. Kaya pinungmamilang ko po kanyang 9 months kaniti ing December 25. Dugpata king December 25, akapanganakan na ning ginutamong Yeso Kristo. Uling ining aldong iti, yaing aldo anong nuka rin, inanunsyo na ning mismong Anghel Gabriel kang Maria, milamnan niya at ipanganak ni ing anak ning Diyos, ing ginutamong Yeso Kristo. Ing buri ko pong kutangketi, ing anunsyo na mo po ba ning Anghel, apin ing ipanganak ni ning Birhen Maria, ing ginutamong Yeso Kristo? Ing anunsyo na mo po ba ning Anghel, apin ing ipanganak nemo ning indong Birhen Maria, ing ginutamong Yeso Kristo? Adi po siguro. Bakit? Nano ing mas malalam pa kesa kaniti, it's not just the announcement of the birth of Christ, ingatintamo ngening aldong iti. Ining aldong iti, papasyag na naman kaya katamo, na ing Diyos bisayang makisanmetong kaya katamo, bisayang makiyabe kaya katamo, bisayang maging kalupa tamo, bisayang maging kasanmetong tamo. Kaya pin po nung nadonye mo rin, itang mismong mumunang pamamasanan din, nga nang sasabi, ing tanda yapin ini nga na, ing metong adalaga mga nakya nga na, at pamalagiwan ding Emmanuel. Imburi ng sabihan ing Diyos at suya busal tamo. And this is that great announcement. It is not just the birth of Christ, but it is also the nearness of God. Apin niya naman ining pamipasyag na ning Anghel, nung makanano ing Diyos malapit yaking tawo, at nung makananong ing tawo kasanmetong ne ing Diyos. And this is the greatest news that humanity have ever encountered. Iniing peka maulang regalo at ining peka maulang pamipasyag, adindam na ning mismong meto ketawan. Bakit? Uling papasyag na kaya katamong ini nga pong ginuene malawot keta. Nga pong ginuene mo tatangalan keta. Nga pong ginuene mo itang balamot suyaking mismong banwat kay bating tawat suyaking mismong yato. Nuneno ka rin niyang ene, ing apong ginu kasan metong ne ing tawo. Kaya pin nanong papalad na niti mo rin kaya katamo, nung ing Diyos kasan metong nening tawo, the whole humanity is filled with the fingerprints of God. Ing yato, katmuya king bakas na ning apong ginu, at babakas ya ing apong ginu, kareng miyayadiwang karanasan na ning tawo, at kareng miyayadiwang kapaliyarian king biyena ning tawo. O dawan nyo na mo po, nabengi, ikitse po ba yung bulan? O kasanting na iya babakas mo rin na pong ginuita. Iyam naman nasabing giyawa mo ning tawo ita. Iyam naman nasabing dinrawing mo ning mismong kalikasan ita. Adi, bakas niya naman ning nga pong ginuita, bakas niya naman ning kaya pa na ning Diyos. Bakit? King palageyo, reng pangisnawang atin tamo rin, ninong memye pangisnawa kaya katamo, reng pengari tamo, adi, inghangin na singutan tamo, adi, inyatintang pangisnawa uling pengisnawa na nakataning Diyos. Ing pangisnawa na ning Diyos, yang pangisnawa tamo, inyapin kakabieta mo, mabieta mo, masikanta mo, at intamong pangisnawa, at daragul tamo king edad, uling ing Diyos,
kasan metong taya king inawa. Ing mismong pamagbuklat na ning mismong aldo, at ing pamagtiklop king mismong darumdum, eya mo rin gawa na wari ni tiningapong Ginoo. Kaya pin po ing sablang bagay-bagay, akit tamo nung makananong at tsuya ing bakas na ni ngapong Ginoo. And this is a great news for us. Bakit? Uling imburi ng sabyan nung ing bakas na ning Dios at tsuya king meto ketawan na numaning danasa na kailangan niya napitakutan. Uling ing Dios kaya bene ing tawo at ing tawo kasan metong ne ing kayang apong Ginoo. Sana kaniting aldoy ni po yung bakalan tamking kaya katang pamibiyabie. Bakalan tamo na atsuya kaya katamo ingapong Ginoo. Kasanting napin po ning kaya katamong antifona, kaniting ebanghelyo mo rin po nga na meging tawya ing amano at meki panuknangan niya kaya katamo, ikit mi ing kamalana. Sana king bieta mo, akit tamo yung kamala ni nga pong Ginoo. Uling potang ikit tamo yung kamala ni nga pong Ginoo, king bieta mo, na numaning maninaya, na numaning atyo, maging matibeta mo, uling kaya betaya, yung nga pong Ginoo. Tanakad tapo. Sasalpantaya ko, kareng balang kayadwananing pakibat tamo, Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginong Jesus, atyo kating kaya kaming yato, ibuklat mo ring matami, ban akit mi ing sala, at ding tandaning kaya kang panga atyo, king balang pisamban at lahi, king balang uring grupo at edad, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginong Jesus, babalikdan mo ring kalulu, ring mayna, ring mangailangan, ituro mo keng tuki keka, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginong kakatas-katasan, ipakit me ing kekang sala, karing masikan, makabuklat palad akayanakan, ipakit me karing mga biyasang obispo at presidente, at gawan mo ngang masugid mong apostol, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginong banal, aldoldo mga matela ring tao, king ketuan, king sakit, danok o tampalasan danggamat ding karelang kapatad. Matula mo sanang tanggapan, king alangang gamong sala at kapayapan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Ginoo ning ligaya, darawon milake karing madukaming panalangin. Manadig keng gawan mong wagas din kaya kaming puso, kapamilatana mo ring Kristong Ginoo.
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatid, baning kanako at rengke kayong dawon, maging katanggap-tanggap darapaning Diyos, igpang lubos mayupaya. O igpaming lubos mayupaya, kabang gaganakan ming umpisan ning Santa Iglesia, inyang kaya kanganak mi katawan niyang tawo. Apag masosyan miyasa ng mitmong tulangin ni iting sakramento ning kaya kang lugod. Iting anadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabiya kaya kayo, iat na yoring puso yo, pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan karinoig pa, Diyos king alanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yeso Kristong ginumi. Enemeging aliwakya kami, inyang dilunganin ng Espiritu Santo ng Birhen Maria, amen nadig king pamamalita ng Anghel. Derane king sepupunan ng indong Birhen ninyang metupading kayang pangako, king pinili mong balayan, at may ganap pang maygit kesa king asahan ding sablang bansa ning metoyato. Urinita kang bering sablang koro ring angeles karin banwa, daradit ming kaya kang ligaya, alang tok ng ngaming ang kakanta. Tone kapin banaloig pay king panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingain king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yeso Kristo. Bayami daon kusang lub king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat yakeka, piraso net binyene karengke ang disipulos at ngana, kwananieti ikongan at kananie, uling itiyeng katawan ko, amidawan para kaya kayo. Makanyan mo naman kay baning apunan kinwaning kadis, pasibay pe pasalamatan nakat pinuri, dinwang ning kadis karengkeyang disipulos at ngana, kwanan yeti kongan at minum ko kaniti, uling iting kadis ning daya ko, ing daya ning bayon po nalangang tipan, ami bubu para kaya kayang pon para kareng sabla, ban ketami patawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti king pamigagana kayo kanako. Misteryo ning kasalpantayanan.
Ngayangin gaganakan mi oig paing kamatayan at pamanyobdi ng mebiyan ng anak mo. Daraon mi kaya kay ting tinapen ng biyating kadis ng kaligtasan. Lan ming pasalamatan kaya kayong pepadiarian mo kaming matampang tala kadarapan mo. Ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, king kaming ansa ng misudusuro, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami ang timong metong ng banal na Espiritu. Ganakan may waig paing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap ya king lugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming papay, Florentino kaya kaming obispo, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepay nawan at maninayang subling miye, at ding sablang miyang unabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakadudwan mo kengan. Gawan mo king ang karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kaya ben ang Maria yung Birhenin duning Diyos, kaya ben ang San Jose kayang esposo, ring apostol at ding sablang banal, at tinupad king malmong kaburian king kaya kabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yeso Kristong kaya kang anak. King kapamilatana, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu kagumning banal na Espiritu, pupurian dakat parangadan manggaman king alanganga. Ngeni king mit mong kapanaligan at lugod, mausta king igpa karingamanong tiro ng Jesus kaya katamo. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakadudo mo, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambiyaning maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu Kristo ang kaya kaming talapangabos. O ginuming Yeso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, yung kapayapan nalakwan ko kaya kayo, yung kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emos sa babalikdan din kasalanan mi, nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mi ang ponbilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabiyempon magari manggaman king alanganga. Kapayapan ng ginuman tabi sa kapilan man kaya kayo, ipakitangin ng pamisan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan, kapayapan.
Noy Kristo, ing Kordero ning Dios, nyo ing milalako king kasalanan ning yatu, nuan na ring mayaus king apunanan ning Kordero. Manalangin tamo, o igpaming malugod iting sakramentong kekeng pigmasosyan, pasik na nga nasaning kasalpantayanan mi at kapanaligan, kang Jesus abate ning metong a birhen, kapamilatan ning upaya ning kayang pamanyob ning mebye, akamtan mi saing tulang alanganga, itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Kaiba na po ning bindisyon retang magpabindisyon po lumapit na po ketiking sanktuaryo. Ing ginuman tabiya kaya kayo, bindisyonan ako ning Diyos sa lubos mayupaya, ing igpaing anak at ing Espiritu Santo. Ing misa mi dawon niya metam king lugod ng Kristo.